Madalas king pamakiramdam king radyo, lalo na po tang ing magsalita yamong pep. Patukin niyang patukitang ang inyong among sa himpapawid. Inibala mo ing meging awos kang among pep, mekad manibat anyang tinggap ne ining metong amisyon patungkol king apostolate na ning radyo ning kekatang archidioceses. O itang metong sasabing poging DJ pari. Pang may banggit ito, siguro value niya naman. Yamong propi. Nasasabihan na pa kasi, ang pari na, DJ, at pogi. Kana ko siguro, uling tang involvement ko keng healing ministry niya, pinitang makatuki, itang ingkakalaguran yung manalangin, para kaning manyawad grasyang pakayap, munya kapaldanan. Kung balo rin aliwang kaya bekeng radyo, o kaya kayo mismo Kenny, ating kayo kayang awos king balang metong. Natural keng kaya katang mong pamakyabe, pamagpagkalagur ning kayo, tintamong babye bansag, awos tamong palayo, king balang metong. Kaya kayo Kenny, aten? Upo tayo. Puta secret mo. Putang makagulot sa imitong ating kayong yawos. Ako king bali, daramdaman niya nung misan ima, sana akong ding. Ding ang bato. Ima ka to yan, Darna. Ali, itang ding kasi may iba't saketang niyang malatiko, inaus na ako sing bonding. Kubalo nung ito, iba't saketang lagyong bonding at maging bonding niya. Ya ima, madalas, sana akong, potang ating niyang lambis, deng. Pero ding ito, bayaketang bonding. Atin pang metong tatno, yakbalo, no, niya may libat ng tatno. Atin tamong bansag babiyak, ing balang metong. Ing santong magtias ang ni San Felipe Neri, ing awas da kayo, the good Philip. Ing maya pa, Felipe. Mekad siguro, king kayang meging die, naman makwalta, pero maragula bagay, mituruanan la at may yubog la anting mayap bininyagan. At dinatang itang panahon, mintaya kang bapa na at ing bapa na makwaltaya. At posibleng maging makwalta at maging talapagmana ng kayang bapa. Pero, miglambat may koya kang bapa na. Uling naikit itang tula, king pera o nanumang pibandyan. Migpabandaya king Roma, at karin, may dinang pamikatagon, may matula, karin taong akayabe at akautos na. May kadketang kayang pamakipagkaluguran, pisyag ng kayapan, at karin, may kapamiyang tulat, ing kayang be, may giyang maula. May kibat mo naman king kayawsan ng pamagpari, pero masanting yang dinan mo namang pansin, anya palang manok nangan niya king Roma, may kitok ng yamu, at kitang metong wakmarto, libriyang menok nangan, uling din ng anak na ning makimanik kaya ning pitok na nga na, kinyutor na la, tirwana na la. At ang pangkitang abasa akong kwento rin, ning adong sinesen at tirwanan, di natang itang panahon, may kibatla naman king kayusan, ing metong meging Paris Prisya, meging pari, ing metong, nung yak magkamali, religious naman, ining kayusan pekibatan. Ang ganang iya mismo, may kibat sa king kayusan ng ting pari, at telakad ni hining metong orden, awusan ng oratorians. Matingkad king meging ben ng San Felipe Neri, itang kayang-kayapan at makanyang imbyan na megiyang maula. At mekad karitang taong akasabi na ayan tabayanan, konderti, king kasalpantayanan, makanyan lang mekad meging matula at itang lungkot, miyali lang tula. Mababanggit king ebanghelyo, ing Ginoo, kaling pamupos ng amano king ebanghelyo nga nang sinabi, lungkot kayo, dapat ing kaya kong lungkot, miyali lang tula. At makanyan tayang mayapang lawen, ing meging biyan na ning santong magfiesta kaniting Aldo, San Felipe Neri.
metong yang panagkating kayang meging biye, maging mayap tamot maula, banlungkot, miyali lang tula. Itang konteksto na itang lungkot, muking sarili, nung pati na karing aliwa, lalo na't po tang papasyag taming kaya pa natating aliwang mi papakayap, kanita, kaya katang biye magi yang mayap at maula, at king metong abanda, karing aliwa makasaw, banitang karirang lungkot, miyali lang tula. At yan ang grasyang kaya katamong adwan. Nasana king biye, king grasyang babiyaning apong Ginoo, tamo mo maging matula, nung maging kasangkapan tamot, kawangis ng Felipe, ay naus ng the good Philip, king mayap pa Felipe, makanyang tamong maging mayap, ating biye magiyang maula, lalo na kitang pamikatagon, ang maging kasangkapan tamot, ating aliwa, amekad, ating panamdamang lungkot, dapat kitang kiyakatamong babiyatula, makanyang miyali lang tula, ingkare lang lungkot. Mapaliharing kaniting panahon na iti, mapansin king kaya katamong archdiocese, dakal mag-greet kaya kaming pari, happy 3rd anniversary. Uling kaniting panahon na iti, at long banwanay may labas, anyang mika reshuffle kaming pari, at may maglipat kami karing kaya kaming destino, bayong destino, anyang May 2019. Anya, dakal kaya kaming pari ngeni, tatanggapan may itang greetings sa pamamiyamaya po oras king katlong banwang anibersaryo ning balang metong kaya kaming kasalukuyang destino. Ako napon, May 25 ko linipat king parokya ng San Matias Apostol. Eko piya dyan na king Aldo pa maglipat ko king parokya ng San Matias Apostol, ating magmasusing kapag kapigaga na kan king Aldo ng Quebaitan, San Padre Pio, ning Petrachina, at kambiyan ng San Camillus de Lelis. At makanita kong maging matula, kasi ikit ko muna, king pamaglipat ko king parokya ng San Matias Apostol, anong haman, kitang mga pala, paunang panahon, kitang gagawan di pa itang krokis, nung nuwa ka rin kang mga lipat, mumuna, tinggap kong balita, may destino ko king metong lugal, anong nuya italakading bayong parokya. Pero uling balang magkulang na rin pari, karang destinong pamamuntalan, may scrap itang idea na midala ko king sindalan kitang San Miguel. Nung ako magkamali kanita, ting pamala ka gawan niyang, ibuklat siya, gawan niyang parokyo. Pero until na, wali pa naman meging parokyo. Ang gaketang tingkap yung balita, may lipat ko kano karin king Batasan, Makabebe. Kitang Lord's Presentation Parish. Ang gaketang miras itang panahon, digso ko niya mo maging parishioner ni Brother Charles. Tinggap ko ang balita, miras ko kandaba. Ba't na ako sa Lapungan, na ako masiguro miras king Lord's Baptism Parish, king Kabalenan. Nung waman ako mismo, ako makapanwala kasi anak ko pa. At ketang edad ko, ala pa kita yung miras ko king metong parokya king Balen. Until miras itang panahon na ako pala miras kandaba. Minadiwan niya naman, miras ko San Matias. Ay iniikit ko, at yung kitang level ko na, keng edad ko, keng year of service ko, keng ministry, makatapat siya kitang kanakong kabilyan. Pero itang kandaba, anak ko pa nga kay sarili ko. Anyang milipat ko, okay mo, nung nuwa rin ko miras. Pero miras pa itang panahon at yun, San Matias, agpangyang balita. Bakantiya pa yung Santo Tomas that time. At kay ba't ating kundim ng balita, ating mikiburi kening kanakong puntalan sanang assignment. Inisip ko, mas matwaya ka na ako, pota mas ibiyade kening mas matuka na ako yung San Matias. Lalo na't nung itayong buri ng puntalan na parokya. Baka mag Santo Tomas. But finally, miras ko king kasalukuyang apostolate ko, anting parish priest, king San Matias Apostol Parish. At makanyang kong linawi, sundo ko itang mission kong gagampanan. Kasi ining punta lang kong parokya, yung patulunan, San Matias Apostol. Metong karing tapat ng alagad ng Ginoo, amidi ng pamikatagon, may nyunduking mission agilutan ng Judas Iscariote.
At particular ko kitang mission, patungkol ka rin masakit, uling pibatan kining Christ the Divine Healer Parish, anyang panaumilipat kong 2013 ka rin, from Archdiocese Sign of Our Lady of Lourdes, siguro, isunduing mission ka rin masakit, kasi hindi patan kong parokya 2013, Christ the Divine Healer. Kaniting awos mi pa king patulo ng king parokya, Kristong Dibinong Talapanulo. Pero misa na niyang agkat miyayapong dong magmisa keng fiesta, bayo kami lungob king pisamban, biniro na ako. Kasosyo ko yata king mercury drug nga, no? Tandanan mo, amo nga, no? Jesus, area mo manulo, pakayap yun. At iting may inspirasyon, giwami yung Kristong Dibinong Talapakayap, itang disnan kong Kristong Dibinong Talapanulo. At nanyang pakisabihan na ako nga pong Josel, na miras ko ka rin from Kabetikan, ita naman yung malambat na pangarapan, time na pang among Marlon na mabiyaya pa, nung waman, metene anyang 2005, anyang after 4 years, may destino ko king Kabetikan, ita yung malambat ng pangarapan na pang Marlon. Kaya ko kasi kanta ko kwento, uling sa esena ko, ining kayo saning apong ginuking mission ning king pami pakayap na karimasakit. At may ka-ideya yan mo, kasi that time sabi na, siguro panahon ng mibuklat diing santuaryo ng Apong Lourdes, manibatan niyang malaharya. At inisiguring masanting nga pamikatagon, kaya ka nga nakako. Bangkanta, king saop na ning Birhen ning Lourdes, mas dakala pa rin mipaldan at kumayap. Pero kami mipagbigyan niyang 2005. Imbis na karin, miras ko kayang youth ministry. Nagpangka nga pong siya to that time, kaya nakan nga, wounded at mangailangan ng healing. At ako naman, sabi ko, yung maging chaplain ko yung UA, kadalas po, makisabi ka ring anak, mamaya recollection, mamaya retreat, as no king pangasaya, pero po, mag-retreat na, at may pamuklat na, at nga, di ba, mga bayat la, daralan na problema king diye. Masayaman, gulisak, masigla, pero po, miluklukan at may pagkwentuhan, may pamuklat, dakal karela, wounded. At tinggap kayo, panagkat na nga pong seto that time, 2005, manibat kayo ning mumunang parokyang pintalan ko, kay ba't kong maging chaplain UA, anong nuko naman atuklasan, ining kayo saning apong ginong mag-involve kayong healing ministry. Pentecost Sunday kanita, after Pentecost Sunday, anyang bala mo, may nintundalan ning akit ko ining bubulalag ng kayo saning apong ginong. At ating yung significance mo naman yung Pentecost Sunday, kimbiyan ng San Felipe Neri, uning Pentecost Sunday kanita, niyang ating yung tinggap bolang api at linob yaking asbuk na minta tinagdos king kayang puso. Mekad makanya niyang mamaraling apong Gino. Ban gamita na katang kasangkapan, ay mo ban maging matula, nune ban makapam miyatula, karing aliwa. At yan yung grasyang adwanta mo, lalo na't genakan ko, anyang lumipat ko king San Matias, kapag masyasyanan ng birthday ng San Padre Pio ng Pertiachina, kambiyan ng San Camillus de Lelis, adwang banal king biya ko, ating significance king kanakong biya, lalo na king pamipakayap ng apong Ginoo karing masakit. Kanya, nakalapinan dit mekad, ako man maging matula ko po, ang ating masakit, amipaldan at kumayap, dapat migiting tula mekad, potang ining masakit, apapapangadi, mipaldan niya at kumayap, kitang sakit ng physical, emotional, psychological, at spiritual. At balo kong pating pamilya maging masaya, at balo kong pati na rin kamag-anak at kakalaguran makirake king tula, potang ipagkalob na ning Diyos yung grasyang pakayap, at kabud mipaldan kumayap yung masakit, maglapo yung tula. Pero nga kupin, kawang isang San Felipe Neri, midididan tang pamikatagon kimbiya, ban kanita mibiya mit mong kayapan. Ban kanita, ingbiya tamong magiyang maula at kimban ng tawdi, maging kasangkapan ban ing lungkot, miyali lang tula. Makanya nakatang agatan iting kapag masusyan, maging mayap tamot mawala, ban lungkot, miyali lang tula. Napon, big attempt kong gawang makuyod na poesya o kabatasan, king pamagmasusi ning kanakong 3 banwang pangatalaga anting kura para ko ning parokya ng San Matias Apostol. Pero ang gayang title. Nabingi, kay ba't ning pati nga po no, celebration, itang abak,
uling kapiyasan ng San Beda at ting parokya ng San Matias Apostol, may talagayan ting patulun na ring lectors, commentators, uli na ning lugod ng San Beda king banalak kasulatan. At napon, benindisyonan na ring lectors, commentators ng parokya, at may yapandang maging mabiying karilang kasiwan, at may ka outreach program law. Chatidwa, karing balang sitio king San Matias, Chatidwa, balang chapel, karing limang chapels, may miling Chatidwang indigent family. At may panganan lang gift packages worth 700 pesos. May ka second part po kay ba't na nito, matin lang wala mo feeding program, ipapakang na karing anak, delado king Jollibee. At kay ba't na nito, bigmisa ko karing graduation na ning Children of Fatima School Incorporated, although gawaking Santo Tomas campus, Karinking Chapel in Santo Niño, pero virtually may kiabela rin ng atlong campuses, mabiga, mabalakat daw. Taywat na nito, itatang tykes, metong karing kayantabi, susuyikin parokyo, mapilan karing king grupo, o mapilan karing kayabe, big treat siya, at mayroon kami kiluwal. Kabalik, may nawang sinaguli, inamang Parish Pastor Coordinating Council, karetang available, sinduing pamipasalamat. Ang gaitang may kahuling nano ng oras, pasado 10:00. At apansingan kayo, ninggawa na din kaya kaming media ministers king parokya, ginawa lang midterm highlights, anong linawi lang ang detang importanteng agawa, manibatan niyang milipat kung 2019, May 25. Although ating emiyabe na importante mo naman, halimbawa, yung pang bayo na ning sound system ning parokya, kambya na ning pang talakad ning media office, kitang kapag nasang, lalo na king panahon ng pandemya, makanyan lang asuiwan, pati na ring makalawot, miyembro ning komunidad, at pati na king kilwal ning parokya, lalo na rin at suking abroad. At yung kasalungsungan na pamagpaayos king bubungan na pong kisami at pati na itong aliwapang ipagawaking pisambaning parokya ng San Matias Apostol. Pero basically, detang hanggang gewaming importante maulaga at may kay betula, king balang metong kaya kamit maging karing aliw at migit lalo na king apong Ginoo, nakitang kasiwan ng diyang pandemic, atin pamurin, may karakal pamurin ding aktibidades. Makanyan kung may inspire na benging, sundo kitang pamalak kung gawang makuwida poesya. Siyempre yung pamagat na acrostic ya, atlong banwa. Pero kayayari na bengi, may patudtud ko. Peki rin kenan din. At anting pamupo sa dakin, yung kanakong pamigunam, kaya niting umilya, yang pangkiling, metong kawatasan para king kautlong banwa. Gewade kasing hashtag, itang katlo gewade ang kautlong. Bantang ma-integrate siya yung pilido ko. Kautlong banwa, among kaus midterm highlights. Atlong banwa. Abe-abe tang biglakbe, king dalumdum, may miyang sala, tintang kaya pang bilalag, ngayong biye, megi yang maula. Lugod, tapat tamong pisyag, ban aliwa misaplala, ulining pamagmasabal, makanyan tamong mipala. Nanumang kasiwang yampang, iti muli king ala, gawan pa sana ing dapat, maging mayap, mamatula. Bendisyon ng Diyos yang aduan ban, tangal tamo pang mala, agyang king kapag subukan, alang sukat madadala. Nasa tang bagay mangayap, sa pabustang mawala, umepang sumuyong tapat, banawsaw pandaring sabla, aranasan man in lumbe, iti miyalilang tula. Lungkot kayo, nga naning Ginoo, dapoting kaya kong lungkot, miyalilang tula. Adon ngayon grasya ng Diyos, kaniting kapiesta ng San Felipe Neri, kawangis na, magkapilit tamong bibiyabiyamit mong kayapan, baning biya magiyang maula, at makanyan tamong makapamiyatula, at itang lungkot, miyalilang tula. Panagkat na niting kapag masusyan, maging mayap tamot maula, banlungkot, miyalilang tula.